Well, as TV producers, we're all investing more in digital platforms. We all know that people are spending more time online, and we all recognise it's a great opportunity to get our content to new audiences. But what this category was after was people who are using those new audiences to inform them. How many of us can really say that our viewers inform our agenda and even set our agenda? So that's what we were after. Evidence of a dialogue with viewers, of real two-way communication. Well, we saw lots of evidence of two-way communication. We liked what RTBF did with their political programme. They used Facebook Live and Match Talk to get questions from viewers for politicians and to get instant opinion. But we commended SVT's programme. They had the start of a story about shopping scams, but they needed more evidence and they needed case studies. So they really involved their viewers in a big way and they got results. Men vi ska inte glömma av att vi har faktiskt ett lyckligt slut också. När lurade Rickard fick en Bruce Springsteen-biljett av en läsare, Jack ifrån Stockholm. Jag trodde inte. Du trodde? Inte. Det var sant. Du trodde inte det var sant. The judge's choice for the winning entry was TV2 Lorry from Copenhagen. They now broadcast their morning editorial meeting live on Facebook once a week, and they ask viewers for stories. Now, a few viewers got in touch about what they thought was an increase in pickpocketing. The team checked it out, and it turned out they were right. Why do they bother doing this? Well, as one reporter put it, why rely on 5 or 6 reporters to provide all the ideas when you could ask all the audience? So that's what they're now doing on a regular basis. And the idea you're about to see was submitted by a viewer one morning, and the next night it was on TV. Velkommen til live fra redaktionsmøde. Vi prøver noget helt nyt her i dag, og det kommer jeg til at gentage mange gange, fordi det her det er et eksperiment. Men vi prøver som noget helt nyt at sende live fra redaktionsmødet, simpelthen for at invitere jer helt ind i maskinrummet, så I kan være med til at sætte præg på dagens historie. I kan komme med input og så videre. Og det er jo noget, vi har besluttet at prøve at gøre, fordi vi selvfølgelig gerne vil tættere på jer alle sammen. Et hop tilbage til lommetyverierne. Okay. En Lena Nielsen Thorsen, som skriver, hun har fået stjålet sin iPhone. Okay. Af frakkelommen i en bus i marts måned. Så Lena, kunne du forestille dig at være case på den historie i dag? Så ville det være... Så kunne du måske skrive sådan en besked med dit nummer, og vi kan træffe dig i. En dag i marts var Lena Nielsen Thorsen på vej med linje 8A til stoppet foran Frederiksberg Rådhus med sin nye iPhone fremme. Jeg sad med den i hånden, fordi at jeg ventede et opkald, og så fordi at jeg besvarede en masse e-mails. På vej ud af bussen lægger hun telefonen i lommen. Jeg skal både tjekke ud, og jeg skal også holde fast, fordi bussen kører jo som jeg ved ikke hvad. Lena Nielsen Thorsen tjekker ud og stiger intet anende ud af bussen. Og så ind i butikken, der opdager jeg, at min telefon den er væk. Noget, der ellers aldrig sker for en selv. Så jeg er så påpasselig med alting, og jeg har orden i alting, og alt er lige på deres plads, og det har deres plads i tasken og det hele. Altså, det skulle ske for mig. Altså, jeg tænkte bare, hvor er det ærgerligt. Det er bare en af de 22.500 episoder, der er sket i København over det seneste år. Mange af dem begået mod turister. Vi har haft en rigtig god turistsæson 2016 i København, men med en god turistsæson følger desværre også en god tyverisæson, så vi har haft rekordmange tyverier. Det er vi nødt til at tale om.